Kini sini kena dah satu orang dina sembut kepala pari nei. Raja ni bukan saksi pun kelai nei. Jengke bono kiri ya. NPT long live. Tipra Motha long live. Ubagra. Tansane Motha. Joran bagi hambai. Joto tini orang manjak fainai Khurumpui Panchayat ni tai Ashigar Panchayat ni. Ane se yokra tai sakra tai anse kusurokno blaina hambai sini thansani mariwo sini bena tora borok phaimani bagai borno lamsogo sung Tipra Motha tai IMPT ni ingoi on bagai sung tebo koi glangnai amchani tai gana gini phaya tongnai roknobo borok nobo bogarane nasik mungno hamjagai phainani bagai ang koyo tebo sung khaine tongnai sini bogarane than samungno sung thagiakhai sung tini Motha phai tongo aun bagai sung jotono phainani no sung nas ingoi lamsogoi tongo jotono koyo phainani bagai bogarane thansan marino aun bagai sung nasik ngai tongnai bus kangni ADC election 6 tarik ni salo sung gabang budbai sini IMPT ni candidate tini sarjogodes no gabang budo sung pairenai bogarane nasimung sung bogarane wan sumon sung success khlainai asmana hambai Orang Khurumpui be Ashigar miligui Tipra Motha te IMPT thamchano hamjagai sini banar tolo 500 koje 126 family tai 427 voter ti greater Tripolana hamjagai bubagarana kobui 6 tarigo promanri ne borok bongni yasi kongsani phan bisek tong abono hamjagai je bubagarana tini phani rangno belai belekin hambai tai hamjakung yafari o soba maklaiya jeng tini Tipra Motha te IMPT thansani Motha bobo patin phajaro tini oro phainai jotto patini notongo karon bubagrana keba hamjaiya krei je Tiprasa teibo phaitu jotto Tiprasa no bubagrani je phaitu abono belaike hamjangun hambai mar tini oro 15 Jirania kholao Ashigar Tai Khurumpui Panchayat ni village committee ni total 126 परिवार नि बिसिंगै जों भोटार माखा जों 427 भोटार बंगनो जों थानसानि मारि चिनि जे IMPT tai Tipra Motha मिलुबै जों बनो लामसका बसकांगबो जों tai अमाहाय आसास दङ मानान बागै अमन बागै न त्रिपुरा हास्ते गनाङै न ताबो दले दले पाला पाला जुगदान खाइ दङ थानसानि मारि न हामजागै ताइबो बसकांग फाइनाल बागै जों आहाबन खायो दिनै जे फाइनाल रक अर खाकुफुर बाय कुनो बादा बिगिन करिङै न जों बे बाक्सा थानसागै सामुं खायनान बागै त्रिपुरासारा जे 70 बছর जे अरे परें दंमोन न अ थानसानि मथानो कराक खायनान बागै बरक तिनि अर 126 परिवार ताइ भुटान का 427 भुटार फाइया अबन जों लामसगो IMPT पक्षंगै ताइ Tipra Motha पक्षंगै ताइ महाराष्ट्रनि बुबाग्रानि पक्षंगै जों बनो लामसखा बन बलाय बलायखना हामायरो तिनि अर जे समस्त जे फाइनार जत्न तिनि तिनि लामसगनो जों बन लामसगो जों फाइनार जत्न तिनि फाइनारनो बलायखना हामबाय मारो बसकांगो जों अर एडिसो संमरो जों रहगाय तिनि जे नाहारमुं चिनि जे नायमुं अम जतन जों सम्पूर्ण खायनानै जों आसास खाइ दङ चिनि बुबाग्रा खायनाय लाइन टु लाइन खायनानै बागै अर चिनि त्रिपुरा गेटालाक त्रिपुरा सामनानै बागै चिनि जे समस्त जे मानथाय सकथाय बेकार समस्या निनि छात्र जबंनि समस्या दै काहाममा नैया लामा काहाम गरै अमर समस्त तैनो जों अर क्षमता फायकै जों थानजानि क्षमता जों फायकै चिनि बुबाग्रा अम समय तांजाक बुबाग्रानि जे मकलि मुक्ति खालामनि अमनो हानि तिसावै जारा फाइनालना बनो जों असेस दन बारो ब्लाइकना हामबाय मारो जों ब्लाइकना जों बनमा लामसगो जे फाइनाल रंना जों ब्लाइकना हामबाय मारो नेन मुंखे आरो मुं असिम देब्रमा कुनु आं IMPT सदर सारका बेटा कमिटिनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि ताइ 15 Jirania खलानि बोर्ड कमिटिनि कन्भेनर